Droch áirstin agus fáilte a dais go SpeakGaelic. Agus an darna program bhruidhinn ar penultimate program. Lishe, van na Gael I bhíomh máchail I bhan emisir, agus mar a haid a rialbúch ar bethe. S mar sin, thuúlum go bith I gná híte, climate, I gná híte, imiché ar san cúspid a program. Agus mar a sábhaist, ha mi iad seanachcail a lorach gaomh. Is gorum na cnuich, ha fatte uain. Green are the hills that are far from us. Is gorum na cnuich, ha fatte uain. Ha gorum uadanan a Gaidhlig blue. Ach an seo, ha gorum gachleachgig san fear, agus ha aldain sa ha na cruich. Lishe, súilte ha roin sa na leir. Bhí sin a cudheolais iad ping gdamar agus. Chan nuringa gynna bhí smörnichig mun bhílig hag a dhéanú, trúilig agus crasta gárinneachgan. Ha Calum MacIlleathain a gamas iad carbon a ghlachgig. Agus cudí sin an céim buagach van frostbeig. Pan fheum an a bhí ddíadach a garain mar a hasaurian a ddol an flichid is biaurian an balad. An drásta gotá ha sin de le chunneach a rí le céaldachin bhí sin an scianach, ach a ha id mór an úne a chur seachad a furach an Dr June Ghreumach. Fáilteoirt June go SpeakGaelic. An sé géan an dáiseach cimar a hánicú chun na Gaelic. Rug agus thógaigh mí an glasú, ha machar is an scianach. Mar sin chuaigh mí machar agus mo héanamhar a brín Gaelic rí chéile nuair nach roiid a géirí gon tuigh mí na bhaid a gra. So bha mí a fas go má féra go cheumannan me sin. Ach chad is min mí ar a Gaelic gus an Rómí na Síne agus bha mí a siúil an san Ildevis marolannach agus chuaigh mí dunne bríon dífar cánan, Frangis, Geramaltis, étaltíich agus a dul étar dífar cánan cúideach, agus bha mí cho faramatach agus an nuair sin agus rúdbeig bránach cúideach nach rá sin achan agus an nuair sin bhuala fumig mí Gaelic-sa se Gaelic a ha dhéaram. So thug sin Gaelic-sa agus thóisiigh mí nuair a bha mí na mólannach an réiding an an sasan le leor agus tape. Lishe, bunne dahar don an scianach, dé cha féimil sa bheith sin riút nuair a bhah fiach in Gaelic úsach uch? Bhai féimil, ha caine nuair a bha mí a féachan rí Gaelic a bríon rí máthair nuair a thóisiigh mí agus charáid tolaiste idir leis a bhlás acham agus thuige faclan a gra a ríist agus a ríist agus charáid has tolaiste mar a siimplár bha mé gra gárstin a ríist agus a ríist. Chhuaisiú a dhéile nóis an 2000 sa nui. Cur sanna bheith sin? Ba sin na géirí gun bíag choram icachlán dul gan scóil an Alapa agus bha sin na géirí cúideach gun bíag choramach a Gaelic-sa agus a chins go bhfuil máthair san scianach bha sin is minach nach bíag snóg fuair a chéiréilean. Agus mar a hachar thuair an duineach am úpar an sa choiste chaisiil. Agus décho cúteach sa bhaid bhí a tócail ar cúid clonniu le Gaelic? Bhaid cúteach gá, ach ché cynúnaim fumig mí áidechaig bha acham ridol féin seachad ar tornáre. Agus bha tornáre an tóiseach gyn Rómí a ghéansacha Gaelic, bha Gaelic mar canan a bha teramaskte, canan nach bechor gute bhríon nuair a bha mé fá suas an glasú. An nuair sin nuair a chuir mí rám a chlán a chuir go fólam trúvéin na Gaelic, bha mé bha gú na mín a grárum ó bíú mílig na teansacha nácha a cha Gaelic hacha. Cheannilism céirsán a chamís marcha goréis sin na seorsúdan a bha dunne a grá nuair a bha mátharóg gin gína le chéice
agus ha mín dóchas go bhfuil tór na sear in is sér san parentin óga. Agus an ráin na chuideach ma ha go raibh sibh a furach an an cóirsnach Gaelic agus go raibh sibh go bdíon go nátarach is téime go bíoh. Fashion cúdramach a fumig mé gra cúdeach gydig tú fúrach i réil an Jois gún facal Gaelic a cleichtig nó fiús tór Gaelic a cloinsin. So an an dói bheit acamrí Gaelic a lórig, agus bheit cúdramach gá gún cloinig a chlawn Gaelic tú bhí mí na scóla agus tú bhí mí a chlás. So nuair a chaimí seach an bhela, bhí na feinach dúine an na bútin a bhfuil Gaelic acah, ha mí gionsci Gaelic, ha mí géirí cloin a chlawn Gaelic cúdeach. Agus gematrík na rá Gaelic ag dúine bhaid a gra cysgior, brín mí Gaelic chrúb. A sin go insinach agus chili sin chun na chóirí seo an na núine nach bí fata. Ach an drásta a cháirstein nach díon sin bicin dúnsaí. sé cúspid farsin a hansa gra híte. Bhí sin tríoch go bríon iad aharachuh na gra híte. Climate change. Aharachuh na gra híte. Agus maiad is sé gra híte go tríoch ha só hesfach. Sustainability. Só hesfach ach féhí sin a bhí gníomhach. Agus ha gníomh agus a bhí gníomhach a buntain nu poing gramad rys yn canar agus, aspect. Agus ha agus jentynioch, continuous aspect acin, nyr a haw yn sas awn a fi y gian of rwt haddish iddwnia. Mae'r esiampledd, be me a dolf, I'll be going. Be me a dolf, sheach hate me. I'll go. Nach coed sy'n iddesiampledd ila cwtiach. Fami a fantil. I was staying. Grief a va a tachirst haddish iddwnia. Fami a fantil. Sheach gan me. I stayed. Grief a ha gianta. Gan me. Hachide agus sinne. Ach joar agus jentynjach le ha agus enjumur grieverach sugu ulangach kudjach. Sy'n sin Cleachgur ga ron nenjumur grievedach, maar esiampledd ha miliuch gaieanaf. Damage is being done. Ha miliuch gaieanaf. Doch tar sin súl idd esiampledd ille. Ha tehenure gan cur suas an deraste. New houses are being put up just now. Ha tehenure gan cur suas an deraste. Sin an tugus jentynioch, the continuous aspect. Ach nach tar sin súlanish a gu ulangach lis a griefydd rach. An change fuasglwch a lorach. Can a solution be found? An change fuasglwch a lorach. Agus sy'n a cheist sin a rickerst ma hau a gúntachug hate. It can. Hate. Agus mar a héile a gúntachug, chatchéich. It can't. Chatchéich. You are tullig eisiaplarin ynne seo an láirich acin. Ach nach tuil sin a lot vic an draasta var a vil alfi is murachug a córig mun gná héite. BBC Radio na Ngéil. Ag caiineh an nónéidean ha inse go mí 4 groch híte a fásnas cumanta agus go feicear túiltin agus díon heis is tríche o'r dulch science gal a jetamach go ngenar. Ei, fa mi géisteach lís a shit. Dúlich, ha sin a clúnsing na hurit de groch neach in mir na híte inis agus ha go mágal an osel. Ha mi ath bagan a lefig man ddim gan sin. Ha aharachach na gná híte cwdwolachach móra. Chan ring a gynna vis meunigach mun vilig ha gaianu, trúilig agus crasta garinach gyn. Ha mi a farachan gyn bechog a barach gaianu. Ma sé cúsiach gaiahan. Charo sin y klein sin cael, ma hwltsin is ma haint sin callian iddo fasin iog. Han seil a dol yn siod. In jach fesgach san bí a horsgaif me vi a gian na harinach. A chadjach.
Fa me sé léich min bhui a ha achrachu na gná híte a toirt éichrún. Hat a leug agus ha arstan na mada a si réiri. Curi seo áitcin fo uisce agus sé ginealch acamsa agus na neoine hícas ar jay a hí a bhil. Ha cho cearst sa gás. Han ar fheum an a bhí díadach a garang me mar a hasaurian a ddol am flíchid is gaurian yn blad. Han a haharach i yn y ffagal gen i mi chaintioch is imiganio. Stocha gym fheum cwysyn a gael y mesid mis tjeidjid yn fios. Gys yn tŵc mach yn unia gyda eicyn a hawn. Wel, sgwth mis i eich fiol is stwhyn bonje gos y lara car bonjag am y lwydach yw. Agus has sy'n fforst anoch gyfel y lot ag sionach o ffasgedd laif. Agus gynwr gan glasri hiwr an. Biarlam gynwyr mi comas agos brytyn a charig, siach a fi y cael rwytyn ar falaf, nyr y frisiasiad. Wyrddyn yn han y siar rwyd yn achlach gygna'n chili gael y falaf, díadach mar a hasionach a ddianw an y sio. Hai cho ffydd chrwhachol. Mar a chanis i hen, mi'n ar biarn fôr le clach yn bica. Mae hydjeg lwch gath taig arag y janus on yn chynnig i ianw nes so hesfiche. Bi a hen agos rona fheum o'ch edrych tilig taig. Nid yw gobeth cwn larw. Heig, a mi smynnych yw gyngenig sy'n fheum go. A sy'n yw hen na godrag. Hwyd sy'n eisiamblyrin yn ygys leintynioch uddygach fo alfeinsit, nyr y frinje mynd filiig a ha Gàidhlig, about the destruction that is being done. Gàidhlig. Hwgmyrachig immerig y nachlechgig a ha sionach y dhéanamh. Has done. Y dhéanamh mar ha. Díadach an afish díise. Just the usual for her. Agus noch ar Jocharit an go fulvangach le rach. Nyr a gainig alfi and deach fistrachig sy'n bi a horst gaiv. Were you given any information? And deach fistrachig sy'n bi a horst gaiv. Nach eich sy'n rybicin yn chorig y ddiest, agus cainighyf gyfil tar sgrifian dyn y corian sy'n tre eid fat yn larich. Wel, sgwth mis i eich fiol is stwhyn bonje gos y lara car bonjag am y lwydach yw. Agus has sy'n fforst anoch gyfel y lot ag sionach o ffasgedd laif. Agus gynwr gan glasri hiwr an. Biarlam gynwyr mi comas agos brytyn a charig, siach a fi y cael rwytyn ar falaf, nyr y frisiasiad. Wyrddyn yn han y siar rwyd yn achlach gygna'n chili gael y falaf, díadach mar a hasionach a ddianw an y sio. Hai cho ffydd chrwhachol. Mar a chanis i hen, mi'n ar biarn fôr le clach yn bica. Mae hydjeg lwch gath taig arag y janus on yn chynnig i ianw nes so hesfiche. Bi a hen agos rona fheum o'ch edrych tilig taig. Nid yw gobeth cwn larw. Heig, a mi smynnych yw gyngenig sy'n fheum go. Nisje, maar de haïs akkev betalem heen koers de gaal kutjeri Calum MacIlleathain. Agus get nach de hache de haast ha mi bio en doges. Ach en draaste, Jimmy een a gol nach kutjach, se a roundsige roet, a ruutige vi femels dan narinjach, agus dan gra hietje. Faaltje, gefarpisch, na gra hietje. Ha duis een morer in kostne. Je hebt uw aard urm. Net aarstje heen, in your own home, net aarstje heen. Maar rikkers toen een kistje ha sjo agus, maar na frikste na kerst. Konjoch, kerson wie ik dochter in een klechkug in stu iengen toch ha sjo. Ha 3 jikkenak. Ze hier trokkig wie ik het gehurt le baun et lochten nen seiger on the soldiers' wounds. Lochten yn seidir sy'n lochten y chwmol glan, or ha conioch, monchich, ana bacteriach. Nisje heist uriste, G yn arinioch y siar sy'n carbon historig. Agus yn flickerst, monchach, ha yn arinioch nus eifachgiche, more effective, nus eifachgiche na fuse culja uske sy'n carbon historig. Se sin a hagwakel aan een stra chaladal aan een chanatuin halappe. Kistje 3. Kim maar jonge machas.
Freigest de trí, le big an trí is erb. A cór is an cóicih cúid gearan na halape fa bhainteach, agus an scíre seo a bhain ha buclach, blanket bog, buclach, ha chofarsing sgavili a toirt cóic as a hiad je bogaichean in teug. Ha komen riel cheumannan ian in RSPB, komen riel cheumannan ian a coit as je talav maanchich sa charni seo. Ha siona nicht geleelen a gobergaif. Siona eens go kaatje wilchin naar shissu in de laatste. In de laatste ha sin ag forsenaarst, boklach moor, le krutiere defrichte zich uitspelen aan de Alpen. Ha een boklach gema kutremach huf differ heun agus fve haken chemical de show genation en dan genile. Ha falleach gro keiltjerach gedal na vuurstaan kutjach. Waar sé skiede waar geboorsaas aan de keiltjerach. Agus niste sin fiachchan is a dáte horsta dáis go buclach. Ha sin a feicin gnuring an bhuclach cuú trí túrsan de charban a glach go seach keiltin. Ha bhór go bhfuil ana sér na keiltin is fat an bhruidhinn is on bhí clach go na carbon. Kimmer ha gober go bhfuil bogaichean stórich carbon mar sin. Fheum a bhí fluch. Agus nu ha fluch ha nuair sin na garotig sias carna lúsans an plantar se chemical orain. Agus ha tífir írin fer a bhfuil sin na tachart. Agus nu na hírin bísle ha sanna na hen ha carbon idir glachkich. Agus nu ha sin a tjirrimach ag sanna nuair sin ha carbon a scúla gemach. Gé hacin seo ha. Für seo agad an bhruidhinn. Levi a puchtig verein a ha ceanri chéle sias von riasc surinne toas doineach pneumonia, agus as a sin in carbon a ha a stórich. Oh, ha mi het boel rutkin cruai. Sinna. So cha bhór 100 meters. Cha bhór 100 meter an seo, wow. Get a ha mi jálach go leor het bogaichean, maanteach is Ghreumachán, ha tug sin na seaaracham or a sin inishe. Uarile ha a tjían is steach orum. It occurs to me, a tjían is steach orum. Get a ha cultus fás ach farsing fallu a chrútíide seo, chanéil sin bulach fír. Et plantra sin agus fiag bheitthe ha an táte beá. Tá enam Gaelic trich le fríomh lochanach gach carn is cás. Every cairn and crevice, gach carn is cás. Ma hau etter daveach can I sin gewilu etter chlach san scra. Between the stone and the turf, in two minds, etter a chlach san scra. Higu fóni na gonas can il aatje cultach leis a seo. Oh, ha mi vi nam huie le ma chas fóim ro ata. A cattle Gàidhlig tjían orm, literally a prickly sleep, or as you might better know it, pins and needles. Cattle Gàidhlig. Oh, sa ma chas haas na cattle. Nach ma nach éad meisje, eh? Nach ma go deireadh a chalbam. Agus am in dáchas nach bí in cattle Gàidhlig, pins and needles, cattle Gàidhlig, fatta a fallh, stú de chasan inishe. Apad joachgal, cattle Gàidhlig. Jún sig sin cúideach fa chalbam, go ré cumann rígal Gian na nían I Gaelic a hir an RSPB. Cumann rígal Gian na nían. Agus cóthúlaigh go beidh enim iad gach carn is cós. Every cairn and crevice. Gach carn is cós. Snach intineach iad sin. Agus dhéanamh sibh céistin agus fricairstin go leor I le chalbam na mian an sóisialta. Agus sans na pod chrúildaíonn SpeakGaelic extra BBC Sounds. Ha mi tálaigte rá go bhfuil Dr June Ghreumach I dheis códring. Agus dún sé cuspa nach gabhacheach na go hafan Jörgain an sa frógram seo I gra híte. Cún je háis go héin iad uí a gáil as a hús? Háis me héin 4 uí a gáil an sa hús nuair a bhami na mánach an an réiding an an sasan agus bhami dún a PhD an an roin
jólas híte, agus bheit tóir dina duine bheit cúpar an roin seo jólach a harchaig na graithíte agus a roinsaigh an cúspar seo, so hálsich mí a ggéansaigh Jacob Ghreumach a bhaid, agus an nuair sin raimí dábhlíana an Canada, bheit mí cúpar an Canada an roin a harchaig na graithíte ag Environment Canada. Agus in éis éon bicin cúideach bin a ránsaigh a réinniu is an ilvis. Bheit mí 7 bliana a fuarach an béarn an san ilvis, agus a déanamh roinsaigh ag Olhaid Béarn, agus sé déitach úsce an cúspar a bhacam, so bheit mí a coid déitach úsce agus cimar a haid a gathraigh tron bliana agus bhú bliana go bliana agus nuair a han amasir a fastnas teoa, bhí an úsce bharrachd úsce a déitach agus ha sin a gúbhraigh go bí tóir a bharrachd déitach úsce san ár a staurig na haun sa Gàidhlig. So giddig an graithíte a gathraigh nas luia na ha dúil acin ma ha déitach úsce a dóla méid cúideach. Sin go ingineach, agus a bhfuil a féidirach go bhfuil dúine na smáchail is a lá hawn, agus tócha bhfuil tuigse a bharrach gacha me bhuaid a harchaig na graithíte na bheit socha achcha ag an am sin. Ha mí sminnacha go bhfuil iad go má móchail inis go bhfuil an graithíte a gathraigh agus go mfimig sin bruidhinn a dhéanamh me dhéan ach an laibh éile ha mí sminnacha go bhfuil tóirduine a bharrachd gun cuach chaníl físacha dé bechorgaibh déanamh me dhéan na bechsa bechor na rialtasan a déanamh tóir a bharrachd bechoríad a Gaelic ag rís an cúspar seo mar an roiid a Gaelic le COVID, mar suúigh éigenach. Agus a falla bogaichean na graithíte bíú a scríomh cúideach? Bí mí a scríomh georach cloine sa Gaelic, so ha a hiad geor cloine acam díirich tín amach an cóigrach, agus ha séchte 4 tachartas nuair a glúis sin bhil béarn an san ilvis a stórna bhaid, chai an catachan cael bicin teachan in is déisian, agus bhaid cael san dábhlíana, agus rein sin thula galóraigh a charoscéalaír, agus nach cé ríist an sa gearra cruúia is dé dábhlíana. So bheit torcíisian achan, dé hachar ga, catcha deaché, so scríb mí an jór gus na céisian seo a rigart bhú bogaichean a chat. Stal sin go mór, agus mar scríomhíthe féimi go bhfuil beartas apperstan agus achlanachid is a Gaelic, go bhfuil féirseach féadán a chóirsisrút agus croson. Is stillam an apperst mar bhíal gréidseil, a chins go bhfuil mé cúpar le clánóg bhó is neoní go trí, agus dhéansaigh mí an apperst seo bhó an téalis bhfuil mé cúpar, agus caiimar an bíachlán an cóní glúisid haid anáisiil, agus bí ise a grá go bhfuil a chlán mar bhíal gréidseil. Well, June, taplet go mór san sin a chéiliorn is seo ag SpeakGaelic agus sin bicin séigéin mit a bheitthe. Nis sé háir sin nach tuil sin únuad ile an lot san éisteach a dhéistú páirtin cháirigh a bheit itar alfaí agus murachúch. Charú sin cléin sin cáil, me thuiltin is me haint sin cailin a bheit sin neag. Han séla dul an seáid. In deach feisúch san bí a thoscaibh me bhí a díon na háineach. A chatdeach. Fa me sé léigh min bhuaí a athrachuin na graithíte a tá siad éichrún, hat a leug agus ha árstan na mada a siad éirí. Curí seo áitcin fó úsce, agus sé ginialach acamsa agus na neoine hícas ar dé a hí a bhúil. Ha cho cearst sa gás. Han féim an a bhí díadach a garang me mar a hasaurian a gáil am flíchid is gaurian an balad. Han a haharachí in na fágal géine mí chaintteach is imimeganne. Stocha gym féim cúsin a gáil an mesid mis téidir an fiás, gus an tuc mach an duine go écin a hawn. Chóla sin an fachgalh teoid ar a chleachcha an siad. Thuairs murachach go bhfuil an súil a dulh an teoid.
The world is getting hotter. It does in toirt. Sé in céim bogaichean, the qualitative degree a ha seo, agus hachar sin rís ré. Bhí sin mar is tríocha go chléach go lé dul nó cúr. Bha alfé a brian mo chúsin I dhéimig I gulf a misad, go in worseness, would have to get worse and worse, I gulf a misad. Gematrich féimi sin tacharst, mis chéitiad am fheus. Before they improve, mis chéitiad am fheus. Chóla sin murachach a brianéid mar a ha saurium a gulf am flichad. Summers have got ever wetter. Saurian a gulf am flichad. Hog murachach na gaurian cúideach, the winters. A gulf am bogaichean. The winters have got ever warmer. Hanna gaurian a gulf am bogaichean. Agus leis go bhfuil sin a tacharst, chomha sin me bhuaigh eile. Go bhfuil airste na mara, sea level. Go bhfuil airste na mara is siar éadaí, continually rising. Ha airste na mara is siar éadaí. Agus cainigh gym fútsibh na programin iad fat san trí a choiad, le fo hítalin an channel YouTube acin. Agus mar a héilsibh a dhéanamh ré fiach gym foscríbsibh. Jay chanar sa Gaelic son following. Caniad lenting ans na herug, agus an nídisgai. Juar lanting agus lenting an an leoas. A furach ans na hilen an siar, sé lentil a chanasiad an an nuist agus an baine völde. Lentil. An an banai, chluinir lendal, lendalch agus lenalch. It chiad mór sé lenavin agus lenting a chanasad an an dúich vichcui. Agus chanilin sin ach bewasad gin viarste schoolchaintjin a joor sa Gaelic. Nach tar sin súl eicher iad cúit gin na dúnsig sin. Híl sin chunagu ulangiich le rach. An chéit fuasglúch a lorach. Can a solution be found? An chéit fuasglúch a lorach. Hug sin súlile iad a chéim bhuagach, the qualitative degree, le lihich I gulf a misad, getting worse and worse, I gulf a misad. Agus chealf sin iad a nugus lentineach sa gu ufangach, ha miliuch Gàidhlig. Damage is being done. Ha miliuch Gàidhlig. Wel ach arstin, sinne san programile ha icolorm. Cainigh na stuhan taich iad an láirich. Agus fé me atachach go bhfuil me rutbig tuairsach sgas go ré an náfrógram an program me Gàidhlig SpeakGaelic. Fiach go bísibh cáilbharúm. Chun an uair sin, mar sin leibh an drásta.